Shubor naga Slem jong unongsan Hima. Ka Jaintia National Council but Khasi Students Union kila penpau ke jingdingo halor ke jingbomwan poi biang por ki bor Pynïaid ya ka public hearing shaka jaka pendong jingpen sngopat ba halum serman ha jing shisha ki bor Pynïaid district but Meghalaya State Pollution Control Board kila dei bandon ha ni jaka hende hadu ka por baladap khandai steng kila don tangki shuki loong president ke KSU narpu ukulnes suchang ngi subasnio badon ke aka Lyndet namar ngi adap mat ya bun teliki public hearing bakum kini dak bepenpau ya ke aka baja habri sernot baga pandal ke dei tangkadur ne frame uloong to so khandiar engi mo kumno ka jingai lanti jong phi kum kiseng hadu phinda po ya ni jaka piwan na sang yu ayu Iwan na kaliang jong KSU is jan chahel kat bak KSU senong re minute te ngini tu ipi ka jingai lanti jong ni mata kasi artrik mentau benai me arko ar pendru te kumbang itip ba mata kasi artrik kadun ka public hearing ka jingkusnya pai bang ni apa hanya hulum serman moh ka jaka kemudian motion jong ki trasnong senong rem te ka jingai lanti jong ni mena kawan ka berjuat sana ka jingai te hachwa pengin po yang te ha untuk kerjakan tu ha penyeng dah ketuka kalimo ka hamajan senong sang penyeng dah puni dah puni mo de ni nastab ni manang tu habang yu i tengi ni phai mon namang tang sekali tengi ong itu bang kopek beron bu kali kumta ti phai no ken ba ke den kita na kalian kum ga kisu ka koi ki prok sem halang bat ki no senong jong ka elka sutengah te habang yu wan ta yu i bakata kali ladap thang ka ding kala peluk mah te kamdi mengi bale nak di poyang te kalau ngelak bakata ka kali kala i te kumnu ngila ni kere ada ka pon ni kere kata ka lagi tang kata ke jika ka berit bakim nyai sama kali te halan ti ada ka kali nang tanah ada ka kecat no kali no haman lagi nanti mau kan kena bahak nang ta ki pengkelon kalem ya udeng nanti ni pengkarya mengi kata kajing nanti ni teh anu poy pada hang ha madang kipul kila sartap tingong beli bisa tapungnya kayak kecimut ni wanti bani simentah ke paling hari kan te beli bisa tapungnya yang ki si piwan ra pidai ki ban pe ya kalau anu dah ki pe saya ke sung sai ladang ni penhuri ura ladang ni thau khaja pen somi ke ni ko te beli pi yang ne ha temen neru soal puang tu kulit kila ati menobati oh gitu kalau kum ka nala ka bahak teh ti hang tu ni pendak pendu bukan yang nak kali dan dia ada kejap penkuan dah kali te mungkin ke keleng jung kum ke isu ni peram juri kali sila te kena kelong ka babi an hidup kata-kata namar ngimun ang ne banwan ngin keren sepang kamar yang ngin keren sepang ka jingla jubor jong kena company ya kena kita try kan doktor ni bukan sekarang ni, tamam maki kimpat di betul, kimpat ai kena kerja kasa, kena company. Dihadu kata kiwan ban pembor ya kena kerja, kejong kita rasa toh kumnu kan cia lah saya silangi alat benong kumne. Tapi kumba kila bean mentah kasih ingin simru itu jelek bean ni, minong kumta, boleh pilih bean. Wajib lah bangin lek bean, laki persang boleh bean nyuruh lek bean mentah, ngilawan lek mentah-mentah. Tamam ngin apa ya karai, dah kedon ru kejing subas ni jing, kedon mentah 4 ton baik, tentang 4 dan yang ni. Te kadang ke nama ngila experience te. Kan nu telik bel ini ngila opos nak protes ngila experience. Ke gejing lek jong kena Meghalaya Pollution Board bat ka district administration. Mitip bang minggu abani sok mentah. Kadang ke sendak hadu mentah 4. Tingin sepel sikit. Long kumta ngin ki kat kum ka jing habangi wanang ne pe mentah. Nda ka por long khandai step. Toh ka por ban nulong ka palong tambah king sa kita kinong Pynïaid ya kini ke hearing nadu ka district administration UDC bat kami State Pollution Control Board ki de bandon mentah te ngathra pe kidon tang siki pe kisuki pe indan pe sa te kalong kumne se kata hearing pe kalong kumne kata hearing ha ni sebas ni barang ke kejingjas ni man ngladap mat te ngladap experience kan untuk di public hearing ke baca mensuah te buat berisenot ka kena ke pandal ke tangga frame te ki snap mati kumne tangga ngitip ka bupok jeng kita hun ke belong ya kan ngila keras ni kata memang ngila mat ngila semdale dela jaba pidap dela jaba ka seng kalap badon ke pindam no te ngini so para ngin hap andi sada skabor ai baru kata we sinjang hap mare we sinjang te kana ke jingla bomla banget ya
Desam bisgo kumno halor gani public hearing. Pi hello kini ke public hearing idap da kajing skripsi ke bakrau ban lap ba kajing lenti ke jangil kala dan shubon kajing tumu ban khanglat dingi ban poy se kini ke jaka kila pandon kam da ki kali as per will mang ikot singi sene ki thange ke kali ban blok yangi ki syak da ki mau Andre ta da kajing ilam lenti ke jang bleng ila la ban ya poy suk poy san se kini ke jaka Andre ke lenti ke long ke bajenjar lamar ngila amat kajing syak kawang mau hashtag lenti kadang kejing seiringi mah ndai naga benta ke hok jong kini kinong rep naga benta ke hok jong kini ki try jaka kiba kene ke shiri simen ke temu ban kulun jubor ki jaka ke jong ki ngingi hab ban wan hang ne ban yadai ki ban pensngau ila ke jong ke sur ban ngi jing tibru ke dan kejing blok jong kejing temu ban blok ki try shnong ndai ila pensngau ki magistrate ya la seleng ba kejing tukular ke jong ki kila la ban wan sya kene ka public hearing tengi ngai skem ba ke sarkar kan sngap ke sur ke jongi kumba o home minister ula ong la da piper syak na pikir syan wan ke public hearing and besakawe ke message ki kwa ban pha sya o home minister balik pis ngap jarpat halor ke jing syak kulun ke jing syak kini jubor jong ki jaka jong kini kin nong rep jong kini kin nong song snong hala pangap ngi syak kini ke jaka haka asam hang ne ngi syak kini hau tau shri simen ta syai kala we jong ka pateng jong ka jak bendri ku jong ila da ke jing thombor haka ni ke pateng menta ka bala kala sedang henrengi ngi sngelunga ban yo i bagani ke sarkar haka jaka ban shim action yakini ki briu ki basmu ban thom na ka bon reka protection pemban niki da ka jing sngew lunga ha ka jing sishang ya jing tip audi sine do menin memiet ula poison ne kala don ka jing ya thap ma ha ka leng ka surok na ka leng jongiru ban sange ya ki district administration henre ki layat na ka wepat kalenti henre ngi sngew phla pat bele kim pat don po ka ne ka jaka ha ka jing shana do menin memiet kila don sikene Telada kani hi kade ka bujang ka sarkar ban divert ya ki ba ki batfu ban persya kani ka public hearing ta kani hi kala pensyai ba kani ka public hearing ka long ka balak da ka bor ba ka long illegal nama ha ka jaka ba kila pembenah po ka notification ka ba ka pollution board kala announce ya ka date and place kimla ban keliang ka jaka kat bakimon namar ki hab yat kum ka prosedur Okay. case in future because those who went to the court is for the land dispute, but the farmer till that they haven't went to the court. So maybe in future we have to go to the NGT and we have to go to the court with the farmer. The farmer should be the one who will file the case, not us. We'll just accompany them and supporting them.